Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan agwen. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, problema ti kabsat ko. Ngamjak ni namnama, aga po iti may sa abanag, ket nagbaliw anaming pinsan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gwen, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano lang api mo sa ini mama? Ita, si marunumanin ni papa. Awan maaramidan tayo, no isuti pagayatan ti Diyos. Nalabit, ngagpatinggalangan ditoy, ti inted na abiyag para iti amam. Ti pakaburi-buran ti panunot ko, kat ni Roman. Awanin kaduak amang iwanwan kan kuana. Ay, no apay matakas jay ti ugali day jay akabsat mo. Kaslasaanan anormal ti kinatangkan ti ulo na. Diyak nga rod mo, no kasano apan ang disiplina ti aramidak kan kuana. Saan nabalay, addaak mat ditoy. Saan ka baybayan? Addaak akanayon, anak kasuportagan ka. Agyaman naglakay. Imbaglakit din ta na parabura nak iti nasingpat nga asawa. Na itabo ng tibangkay ni tatang. Kaya't ka kumakasarita, Roman. Anya ti pagsaritaan tamanang? Agpakpakaasi ak nga agbalbaliw ka kuman. Taawanin dagiti dadakkel ta. Dramaan man ako nakon manang. Anya man yung tinaramida kaya? Apay akas taman yung tibagbagam. Ibagbagak laang abaliwa mong dagiti madi nga aramid mo. Tadudwatan anabati. Pinanawan na tanda mamakan papa. Mabalin ka di manang? Saan nga itaasir mo nanak? Tanapudot ti ulok. Apay manin anapudot ti ulom. Naabakak iti sugal. Ay, dayta ko matimaysa nga ikatem nga ugalim, Roman. Maaramid mo pa'y ti agtakaw, gapulaang iti sugal. Sige, tarumarak pa'y. Sa dino ti papanama? Naskat ang makasumbutak iti abak ko. Saan kan arumwar? Saan na kamalapdan? Sige, mapanakon. Bakit, sa dino tinangidulinam iti pagbipi a ginatang ko. Alaak man ti bipik. Ada iti aparador. Ada iti sigod a nakaikargaan na. Awan mo ti jay. Saan kumat kanyalis? Damagaman ka ni Mia, no nakita na. Dinamag kon, saan namat ka no pinakibiyangan? Aguray man ta sa pulag. Amang ano na misplace ko laang. Saan mo la nakikita di pagbipe, Roman? Anwag kumamit, manang? Damdamagak no nakita. Uwan kan saan laang matisungbat mo Saan? Diyak nakitkita? Mas dawak nga minta awan mo ten. Inkargak iti aparador. Ngam apay nga awan mo ten. Awan amok iti dayta, manang. Sinapol kon iti amin ang mabalin ko apang idulinan. Ngam awan mo. Apay ngay. Sapay nang ina ti pananggatan ko iti dayjay. Bareng ano agparang tuumutlaang no saan ko asapsapulin. Sapay maditiriknak. Amangan mat no na nga to ti blood pressure ko. Yanos mo, ti mapan iti klinik tayo, diti lugar tayo. Anya apay ngay. Agmutura ko na mapan. Ta medyo adayo. Ayan ti helmet ko. Ada iti ayan ti tukador. Awan mat. Anya? Agpukaw lakat aminan? Di tamo tinang ikarga ka. Damagam man iti kabsat mo. Amangan no inusar na. Bakit? Nakita ki jay clinic, jay ginatang ko apang blood pressure. Inlako ka no ti kabsat mo. Ay na, mangibabay na talaga day jay aroman. Kat imbagam at tinakaw na. Saanan? Binaybay aklatan Kababain ang maamuanda, ti madi nga ugali ti kabsat mo. Pasensya ka lang kumanlakay. Diyak amo no anya ti aramidak kan kuana. Dinamag ko pa'y nung nakita na. Ngam natangkan ti ulbod na.
saan mulat tan asar dengan abagbagaan. Tasyak, jakmat kayat asyak ti makisaukan kwa na. Jakmat kayat ada kami ti agkontra. Jaklam mo, noon niya ti turong ti panunot ti kabsat mo. Bayam ta kasaritak to. Naglaka ti panangila ko na iti dayjay. Kat no nangina ti pananggatang ko. Siya kung ti agkid daw iti pamakawan lakay. Pasensya ka lakuman. Talaga natangkan ti ulbod mo anya. Apay ka di manin manang. Anya manin ti basol ko. Di ka nagintidiam mo. Inlakom ije klinik je pang BP ni Andrew. Dayjay. Pasensya kan manang ha. Nagipitak ngamin. Sing-singiran nak tinakautangak kat awan pagbayad ko. Pinangtaan nak ngamin napabugbog nak. Apay nga rot adi mo imbaga kanyak. Apay nga inlakom iti nalakala nga presyo. Amok tumat lang nga di nakikan iti kwarta no dumawatak. Iso nga inlako ko na. Mangibabain ka talaga. Saan ka kadi amabain ka ni Manong mo nga Andrew? Kat, nasingpat man ni Manong ha. Sika lang ti sao-asao. Saan lang agsasao tamabain? Saan mo kumamot nga abusuan ti kinasingpot na? Kanti helmet, amok nga inlakom. Gaputa saan ko amabirukan? Awan ti amok iti day tamanang. Amamukan ruman. Amin amapukaw dito'y balay. Sikat ti atapak ang mga ala. Mia, nakita mo yung blower ko? Saan mo't manang? Jak mat agos usar iti blower. Ayan na ngay manan. Ay, awan manan iji nang idulinak. Aywan kaya manang. Nakitak nga igam ni Manong Roman iti kalman. Anya, inan ano na? Jak amo amanang. Ay na, pakialamero at talaga day di alalaki. No syakti si ka manang. Ipadlak mula amin nan anapapatag nga usaryo. Amangan no ilako namanan. Mun nga agpaiso. Kastaman lang ti aramidak. No saan ko la kumakabsat pagtalawa kon. Ni Manong Andrew kuma at makisaukan kwa na. Barang agbain kin ni Manong. Saan akayat ni Manong mo? Di na kayat ti mairamraman. Ay nagwain, naggugulo da rumaan kan dagiti barkada na ija store. Anya? Ikat ayan na nga rudan. Aday may apules, tiniliw da ida. Ay, baybayan yun tapno agnakam. Imay kulang imbaga atap no ammaom. Agyaman nagtata. Ang mga no kayat yun ti sumrag. Ay saanain, day talaang ti imay ko imbaga. Nay, apang agsusukat ka ba kahit sa dino ti papanam? Sorotak ni Roman ija presinto. Anya? Nay, apay mat? Naguguloda ka no. Kat inala idadagi ti pulis. Ay, jaklam mo. Noan niya ti turungan ti biyag ti kabsat mo. Ay, hun nga rod lakay. Panagkunak, asawa ti mamagbaliw kan kwa na. Anya? Asawa? Ay, syakto man ang ti agkonsumisyon no agbalin nga irresponsable nga asawa kan ama. Anya nga iti amom no agbalbaliw. Ay, saanan? Ay, awan amo kapag baliwan na. Manayunan lang ti sakit ti ulok. Amang ano syakto, pati mangpakan iti pamilya na. Apay kumangay asika. May turod kumat nga rod abuyaan latan ang mabisbisinan ti pamilya na no bilang. Agbain tumat siguro, bakat. Agnakam tumat nga tan. Ay na, awan lat ammo kon. Ano sam ti umyan diti pagbaludan. Nyamatan, naganawak lang mo ta. Ramrama nakit din. Kunggo na ma. Saan mo mo't ngamin aliklikan dagiti barkadam? Makapasulon di kastoy. Masikuranak dito'y manang. Ano sama? Sana balit agpat nagkalaang mo dito'y. Do sayo day ta. Awan na ka din awit mo amakan dita. Mabisinak. Awan na. Amok nga rod ang mabalod ka iti agpat nag. Oh, sa dino man ti papanam. No adada ka sa mapasamakan ka, makamo ka iti biyag mo. Antalaang mat mapangkupasya rin ha. Asino? Basta, naamamok idi addak idi pagbaludan. Anya? Balod? Saan manang? Imay bimisita. Kabsat ti may sa barkadak. Imay na binisita ti barkadak. Gusto mat aparwaran da kami idin. Isuan na amamok. Kat,
planom nga arman. Apay, dakas? Ay, nagpuskol tarupam nga agaram. Apay, adda pang pakan mo kan kwa na, no bilang tag gusto mat kan ka. Ha? Saan mo nga iba kaayawid mo dito'y balay, tasyak manen timang pakan. Ni manang met, panunutak to day abanag, inton sungbatan na kong. Pimay sunsan ti bagbagam. Ibagbagak nga. Napanagarom ni Roman. Bayam laang bakit. Barang iso ti pagbaliwan na. Kasano no saan ngagbaliw? Ay, no ipashare na dito'y balay DJ a babae. Ibagam, tapagbaliwan na ti kabsat mo. Ibagam ti ugali ti kabsat mo kan kwa na. Tapno awan to ti pagpabasulan na. Uwan ngagpaiso. Ibagak to ka ni Roman nga ipasyar na dito'y nusungbatan jay babae. Nasaya at mata impasyar na katikabsat ko dito'y balay. Apay ka di manang? Amom ka diti ugali ti kabsat ko? Amok amanang, tabarkada nga rod ti kabsat ko. Kat, kayat mo pa'y laang? Kat amom lang nga rodan ti ugali na? Agbalbaliw ka no manang. Amin mat atao kat adakarbangan na nga agbaliw. Ala, makaamo ka. Ngam binagaan kan. Awan to ko mati papapasulam. Wen manang, damok pa'y lang ang makita ni Roman. Adan pa naggustok kan kwa na. Sapay la ko mga rod na mapagbalbali mo di kabsat ko. Apay manin asaan ang nagawid ni Roman. Nagpakada ka di kan kami, ya? Wan manang, mapan ka no iti ayan daluna. Ne, kanayon samot din ijay. Imbag man takayat dagiti dadakkel ni Luna akanayon amapan ijay? Saan ka no na istrikto dagiti dadakkel na? Kan amom ka di manang. Addan trabaho ni Manong Roman. Ni Luna tinangisara. Imbag man ta maistoryana kan ka? Awan mo't maistoryana kanyak. Panagkunak manang. Kaslad na nagbaliwan ni Manong Roman, idinaam-am muna ni Luna. Pagkunaam? Kanayon anaragsak nga agistorya kanya, may papan kan ni Luna. Nagsayahatan ngay no agpaiso? Day tanti ibagbagak. Saan ka kumamot nga agungat manang? Iso nga minti ko na dagiti dadakkel ni Luna. Dito'y kami kanungag na itata masikugan ni Luna. Ala, dalusam ti umuna akad sa aran ti balay, ta ijay kayo nga agnaed. Saan asyak ti mangpakan kada kayo? Agtrabaho ka? Tapno mapakan mo tinasikugam. Wan manang, adamot ang trabaho. Siyak ti makamo iti pagbiag mi. Agyaman aktakayat mo adito'y kami ngagnaed. Agtinulong kami kini Luna amang dalos ijay baba. Kan ibagbagakan ka Roman, ha? Agbalbaliw kan. Saan mo pagproblemaan ni Luna? Tangay sikat ti kanayon nga adda dito'y balay. Saan mo ka di amang mangag? No saan nga agap-apa dagiti dwa di tababa? Saan mat manang? Kasla pa ikit din under ni Manong Roman itan. Anya? Nangag ko ngamin nga ibabaon ni Luna nga aglaban ni Manong Roman. Tanasakit ka no ti tiyan ni Luna ama ipit. Idi rumwarak, nakitak ni Manong Roman nga iso ti agisamsampay. O, kayat asawan day ta, nga iso ti naglaba. Imbag man ta nagbaliw anaming pinsan dayjay aruman? Apay arabrabi nga agtuktuk-tuk ka. Aganakan ni Luna manang. Ang mga numabalin nga itulog tayo di ospital. Tadamot lugan ni Manong. Ay, katwan mabit la ang tariingak ni Manong mo. Nay, anya ti sirsiripam dita. Ni Roman, kita mo. Naragsak amang isalsala iti putot na. Uray la kasasauna pa'y. Mamati ka itan kanyak. Nga agbaliw, no addan pamilyana. Wanen, maragsakan ak unay. Kunaklakit din no agnanayonin a konsumisyon ko ni Roman. Si kamot bakit? Amin na tao, adamot pa nagbaliw da. Dumtang ti panawen, ama kaamiris damot laeng. Manipod nagden na da Roman ken Luna, saan pa'y adimawat kanyak ititulong finansyal ti kabsat ko, Mr. Lonely. Ket nakunana pa'y nga agururnong
para iti pagkasardan. Ket gapu ta maayatanak iti panagbalbaliw na, imbagak at tulungak ida para iti kalaysada. To'y pagayam mo, Gwen. Agyaman nakpagayam Gwen iti daytoy apakasaritaam. Adumat ti ammok akasta. Nagbaliw da, idi addan pamilyada. Nasayat launay, ta nagbalbaliwan ti kabsat mo. Kat itultuloy na kumadayta, tapno naragsaklat ta ti pamilyada. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agwen. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.